Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Taala'nın selamları, rahmetleri, bereketleri olsun her barşabızga da. Allah Teala'ga bizden bulgan hamd senelerimiz, maqtalarımız, dualarımız erişe kursun. Salavat şerifelerimiz, bulgan dualarımız, selamlarımız Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişege nasip olsun. Allah Teala bizge kamil selamet yürekler nasip etsin, iman. Şu ömürlerimizni iman bilen yaşarga nasip eylesin, koşkanların ötep deganlarından tıyılırga nasip olsun. Muhterem kardeşler, yine bugün sileşpite sözümüz bular inşallah. Yaxşılıkka indev, yaxşılıkka çakırу, hem naşarlıktan tıyyu. Niye için bu temani salyadaksın degende, muhterem kardeşler, bu temani biz arar-tire gül isi bizge çirip tırga tiyişbiz, çünkü bu dinimizin negisi, dinimizin asılı. Eğer din kişilerini yaxşılıkka çakırmasa, naşarlıktan tıymasa, bu din tügül. Bu dinin faydası yok. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deyte, Bismillahirrahmanirrahim, İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz kişilerini bozuklıktan, naşarlıktan tıyadı. Demek namaz eğer de kişinin bozuklıktan, naşarlıktan tıymi iken, nersege kerek ol namaz. Kişi nersege okuyanı, nindi maksat bilen okuyulanı şulay bilim. Bugünkü günde şundan da kişi dinni mine şuşun indidir bir temeki kibik kabul edi. Temeki kibik. Temeki tartan kişi anlayındı anı. Aşağıç işkeş, yaklap tırgaç, nitkeş, oturup bir keyif safa kurab alasın şulay bitindi. Tartıp, rahatlanıp, bu temeki tartunun bir faydası yok. Bunun akçağına kite, vakitine remitesin, lakin onun faydası yok. Mana bugünkü günde din kişilerge ol temeki kibik. Alar nesedir üçlediler, ütkerdiler, silkindiler, şulay bitindi. Vakit ütkerdiler, akça tuttular, dinge karata, ama özlerine bir fayda almadılar. Şuna göre de muhterem kardeşler, yani şulay deyip eytir idim, eğer de kişi mine şuşu dinimizin aslını anlamasa, yaxşıga indev, yaxşıga çakırу, hem naşarlıktan tıyyu. Neyin mağanası şunda? Sen özün tıyılmasan naşarlıktan, yaxşılıkka şulay yok sen eğer de indi almasan kişilerini, en birinci çıratta özünni, özünge sırav bir şulay bit, nişlisin sen şuşu din bilen, hem nersege kerek ol sana. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizden de bulsun şunday ümmetти, alar yaxşılıkka çakırıp naçarlıktan tıysınlardı, hem alar jingüçi bulurlardı. Alar gına jingüçi bulurlar. Eğer de kişi söz var mı şulay bitinde namaz okuyağız, urazat atağız, jingirsizdi. Bunday kişi ahiretine savab ola. Eğer de sen dünyalıkta jingüçi bulasın kilse, eğer de sen jingip çıkam deysen, istin bolam deysen, sana şuşu şart kerek. Yaxşılıkka çakırıp, naçarlıktan tıyırga. Bugünkü günde İslam dininde şuna göre yaratmıyorlar. Yaratmıyorlar namaz okugan için tügül. Urazat atkan için tügül, sadaka bergen için tügül. Çünkü bu eybirler, alar başka dinde de var. Başka dinde de var. Namaz okup, anda da var, urazat atı, sadaka beru şulay bitinde, haç kılıp, palomniçistivi tegisi mınsı. Lakin İslam dinini yaratmıyorlar, yaxşılıkka çakırgan için. Naçarlıktan tıygan için. Çünkü biz eğer de birer naçarlık körsek, biz aytaybiz bu yaramay, haram, günah deybiz. Bir kimde bir naçar kişi de yaratmay, anga tenkitlegenni. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de nersege karşı çıgalar şulay. Ol ayta putlarga tapınmagızdı. Yani kişilerin turmuşlarını özgerte. Olarga tertip körsete bu aybir dürüst tügül degen. Hamanı yaratmay başlaylar. O çırda ellen indi sihirçiler, ellen indi dinler var. Yahudler öz dinleri bilen yaşay. Nasaralar öz dinleri bilen yaşay. Mecusiler köp türlü alalarga tapınalar şulay bit. Alar bitinisi birge yaşaylar. Problemi yok. Problemi yok. Özara yaşaylar. Aralaşalar, niteler şulay bit. Nişleptir İslam dini kilgenden sonra alarının bitinisine umumi problemi gaylene.
Чөнки ислам дине килә дә аларга әйтә, сез дөрес эшләмисез, дөрес яшәмисез ди. Мәҗүсләргә әйтә, күп Аллага табынмагыз ди. Христианнарга әйтә, Гайсәгә табынмагыз ди. Яһүдләргә әйтә, Гузайрга табынмагыз ди. Һәм башкасы килә дә һәрберсенә тәнкыйтьләп әйтә, дөрес юлга басыгыз ди. Әлбәттә, моны кабул итмәүчеләр күп була шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөшрикләр сугыш игълан итә. Христианнар килеп бәхәсләшә. Яһүдләр килешүне бозып саталар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм барбыр җиңгә. Барбыр җиңгә. Ни өчен? Чөнки яхшылыкка чакырып, начарлыктан тыю бара. Әгәр дә бу эшеннән туктаган булса, кабул итсә, аларга әйткән кагыйдәләрне ул җиңгелер иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм җиңгелер иде. Әгәр дә кабул итсә, аңа тәкъдим итәләр. Шулай бит. Телисеңме? Хатын-кыз телисеңме? Байлык телисеңме? Сиңа патша итәбез, гарәпләрнең патшасы итәбез ди, сайла ди. Нәрсә телисең, шуны бирәбез ди гарәпләр әйт. Туктат кына бу эшеңне ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм туктамый, минем ди, эшем, вазифам башка ди. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, бу вазифа бүгенге көндә мөселманнарга йөкләнде. Чөнки аны бүтән беркем дә күтәрә алмый. Һәм беркем дә аны күтәрергә теләми бүгенге көндә. Бүгенге көндә ачыктан-ачык бызыклык белән мөселманнардан кала кем көрәшә? Кем көрәшә бүген элементар рәвештә менә аракы эчүчелек белән шулай бит. Аның белән бүгенге көндә табиблар да көрәшмиләр инде хәзер. Кем көрәшә бүгенге көндә шул ук проституция белән? Проституция белән бөтенләй көрәшмиләр. 500 сум штраф аның өчен. Әгәр сине тотса полиция шулай бит, 500 сум штраф, нарушение общественного порядка. Аның өчен статья юк, шулай бит. Әгәр дә инде карасак шулай бит зуррак проблемаларны. Шул ук әлеге дә баягы баналь ЛГБТ булсын, ни булсын. Аның белән аңа каршы чыга ала бары тик мөселманнар гына һәм алар каршы чыга да. Алар кабул итми, алар шәригать буенча ди. Юк, битте. Бездә юк ул шәригать буенча. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар әгәр дә шушы яхшылыкка индәп начарлыктан тыйсалар, җиңәрләр ди. Менә бу вазифаны безгә бер вакыттан маска кирәк. Иң кичкенәдән башлап, урамдагы үзеңнең гаиләңдәге балалардан башлап. Улым, кызым, булай эшләмә, булай ярамый дип менә шуннан башлап. Бүгенге көндә бит ул да бетте. Бүгенге көндә без беркемгә дә өйрәтми башладык хәзер. Бездә китәбез шулай бит. Кемдер шунда урамда басып, аппаратын чыгарып, җомышын үтәп торса, безгә нәрсә? Китәбез дә барабыз, безгә барбыр шулай бит инде. Бит килеп аңа әйтмибез, ала ярамый дустым дип, шулай бит инде. Проблемасы баштан аяк үзеңгә генә шә проблемасы дип китеп барабыз шулай бит инде. Шуңа күрә менә бу әйберләргә без күз йомган дәврдә әлбәттә начарлыклар алар булачак, дәвам итәчәк, бетмәячәк. Без дә бу очракта үзебез зыян күрәчәкбез. Чөнки без үз вазифабызны үтәмибез. Аллаһ Таала Коръән Кәримдә әйтә шулай ук Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Вал муъминуна вал муъминату бa'духум awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah." Мөэминнәр һәм мөэминәләр, ягъни ирләр һәм хатын-кызлар мөэминнәр, алар бер-берсенә дуслар ди. Безнең өчен дуслар мөэминнәр, мөэминәләр. Безнең иң якын кешеләребез мөселманнар. Иң якын кешеләребез безнең шул үзебезнең кардәшләребез. Безне мөселманнан да яхшырак беркем аңламаячак. Безне мөселман кебек беркем кабул итмәячәк. Без бары тик мөселманнарның дуслыгына, аларга, аларның мөнәсәбәтенә омтылырга тиешбез. Кем сине аңлар, кем сине кабул итәр мөселманнан башка? Беркем кабул итә алмый сине. Аңламаячак ул сине. Аңламаячак. Мәсәлән, син үзеңнең кызыңга кичкенә чактан 5 яшьтән яулык бәйләсең. Шул татар кешесе әйтә, нигә аңа яулык бәйләдегез ди. Мөселман кешесе сиңа килеп әйтми шулай бит. Татар кешесе килеп әйтергә мөмкин, нигә яулык бәйләдегез аңа дип, кичкенә бит әле булды. Мин анда чиракта инде, әйтәм, ну, рөхсәт итегез инде үз кызымны үземә тәрбияләргә. Сез үзегезне кем тәрбияләгез?
Монда аңлатып тормыйм мин хәзер. Әйтәм, шулай, тегеләй, болай дип анда. Әйтәм, үземнекен үзем тәрбиялим инде. Ачуланмагыз инде. Рөхсәт итегез инде, зинһар өчен. Шулай бит. Чөнки аңламый ул, ул аны аңламаганнан әйтә ул аны. Ничек алай булырга мөмкин ул дип. Аңламаганнан әйтә ул аны. Шуңа күрә сине аңлаячак бары тик мөэминнәр, мөэминәләр генә, алар синең дусларың. Син шуларга ымтыл. Шуларның күңелен күр. Шуларны якла. Шуларга хезмәт ит. Шуларга дус бул. Чөнки ул синең дустың, ул синең якының. Нишләп алар үзара бергә дуслашырга тиеш? Нәрсә өчен? Алар я'муруна бил магруф ва янхауна анил мункар. Изгелеккә чакырып, начарлыктан тыючылар алар. Шуңа индиләр. Ва юқимуна ас-сала. Һәм намаз укыйлар. Намаз укыйлар дигән сүз юсаллун түгел, юқимуна ас-сала. Намазларын һәр даим туктамый калдырмый укыйлар. Әллә нигә бер генә укып түгел шулай. Гел намазда даими рәвештә алар нык торалар. Менә шушы мөэминәләр шулай бит, аларның дуслыклары, аларның эшләре, хезмәтләре. Шул кешеләр мөэминәләр була, мөхтәрәм кардәшләр. Аллага ышанам дип кенә йөргән кеше мөэминә була алмый әле ул. Әгәр дә намазлары нык булмаса, яхшылыкка чакырмаса, начарлыктан тыймаса. Без шул мөселман кешесенең. Безнең бу дөньяга килүебез дә ашар эчәр өчен генә түгел. Без бу дөньяга килдек менә шушы дөньяны яхшыртыр өчен, үзгәртер өчен. Тукайның язган шигыре бар. Кирләнеп биттем, үзем аклый алмадым дөньяны дип. Әйе, ләкин акларга тырышабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Тырышмасаң, ул акламый бер вакытта. Әйтик, мәсәлән, Нью-Йоркта метрода. Нью-Йоркның метросы иң пычрак метро. Иң пычрак метро. Хәзер бигрәк тә 80нче елларда анда бөтенләй йөреп булмый. Аның стеналары язылып беткән пычрак. Анда ничек керәшергә белмиләр. Нишлиләр? Ничек керәшәләр? Буй башлыйлар стеналарны матур итеп. Буйлар. Икенче көнне карыйлар, тагын язылып беткән. Алар тагын буйлар. Өченче көн тагын язылып беткән, алар тагын буйлар. Ләкин язулар көннән-көн кими бара. Һәм бер заман язулар бетә стеналарда. Ни өчен? Чөнки агартып торучы кеше булганда, пычратучы кеше дә бер заман уйлап куя. Нәрсәгә язам соң мин моны ди. Менә лифтта да шул ук һаман язалар, пычраталар шулай бит инде. Без әйтәбез, ник аны язалар? Чөнки аны чистартучы юк. Менә бер кеше язып китте, без керәбез дә, кабахәтләр, сволочлар дилбез дә чыгып китәбез шулай бит. Аны син бит чыгып чистартмыйсың, синең лифту, син йөри торган лифту. Ләкин син аны чистартмыйсың, ләкин шушы бу язу янына иртәгә тагын бер язу барлыкка килә. Ни өчен? Чөнки кеше әйтә, аха, ул бит язган, миңа да ярый ди. Монда бит инде бер пычрак бар ди, һәм мин дә истәсәм ди, бернәрсә булмый аңа ди. Бөтен җиргә язылып беткәннән соң, бер чиста тишек калса, кеше әйтә, бу чиста тишек ул бер нәрсә решать инде ул ди. Мин дә язып куйым әле ди. Шуннан тора, чистартучы булмаса, гел кирләнә, гел пычрана, гел шулай шакшы була бөтен дөнья, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә әлбәттә чистарту ул җиңел эш түгел. Әмма аның нәтиҗәсе әйбәт. Чисталык һәм шуның белән дөнья үзгәрә, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу дини кешенең вазифасы шулай бит. Үзен генә саклау түгел, якын тирәне дә шулай бит саклау, чистарту. Аллаһ Тәгалә шулай Куръан-ы Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас я'муруна бил-магруф ва ятанхауна анил мункар. Сез дә иң яхшы өммәт булдыгыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә шушы җир йөзендәге ди. Иң яхшы өммәт ди, нәрсә өчен? Яхшылыкка чакырасыз, начарлыктан тыясыз ди. Мөселманнар яхшы булалар, мөселман булган өчен генә түгел. Яхшылыкка чакырып, начарлыктан тыйган дәврдә алар яхшы булып калалар. Иң яхшы өммәт. Моны эшләмәсәләр, алардан бу сүз алына. Бу яхшы өммәт түгел. Намаз укыйлар, Аллага ышаналар, молодцы, түбәтәй киеп йөриләр. Ләкин яхшы өммәт түгел. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, иң яхшы, иң хәерле өммәт булыр өчен Аллаһ Тәгалә каршында
сенің өзіңнен де тырышлық керек. Сен айтерсің, әмин әйтуден не файда деп. Сен алай деп ойлама. Файда бар һәр вақыт. Һәр вақыт файда бар. Әгәр дә мәсәлән, менә шушында мин сөйләп утырам, шулай бит инде. Мин сөйләп торганда, миңа каршы әйтсәләр, минем сөйлисем килми. Мине хупласалар, минем сөйлисем килә. Начар кеше дә шулай. Начар кешегә каршы әйтсәләр, аның начарлык кыласы килми бүтән. Ул чөнки начарлык кылганда аңа хуплау кирәк. Әгәр дә ул хупламасалар аның начарлыгын, аның кыласы килми аны. Аның гел халыкка, кешеләргә ярыйсы килә. Шуңа күрә бит күп кенә түрәләр тәнкыйтьне бетерәләр. Нәрсә өчен? Чөнки тәнкыйть килеп ишетелгәннән соң ул начарлык кыла алмый. Ул начарлык кыласы килми. Шуңа күрә тәнкыйтьне бетерәләр. Бөтен кеше хуплый, кул чаба, һәм ул үзенең начарлыгын анасын кыла ала, рәхәтләнеп. Хикмәт шунда. Хикмәт шунда. Ләкин әгәр дә тәнкыйтьне бөтенләй әйтүче булмаса үз теләге белән, беркем дә киңәш бирүче булмаса, бу очракта максатка ирешелгән дигән сүз. Әмма тәнкыйтьне әйтсәләр, әлбәттә, мыскыл итеп түгел, ә матур итеп. Менә булай эшләсәң, үзеңгә дә әйбәт була, кешегә дә әйбәт була. Шулай итеп, матур итеп әйтсәләр. Кешегә генә түгел, синең үзеңгә дә әйбәт була, тегеңгә дә әйбәт була дип. Бу вакытта синең инде аннан соң начарлыкны туктатып, яхшылыкны эшлисең килә башлый. Шуңа күрә тәнкыйть ул нормаль күренеш, ул һәм кирәк әйбер. Ләкин аны инде хикмәт белән кыла белергә кирәк. Әгәр бөтенләй булмаса, бер нәрсә үзгәрмәячәк. Син үз балаңа да әйтә алмыйсың икән, үз балаңа да юк дип әйтә алмыйсың икән, эшләмә, ярамый дип әйтә алмыйсың икән, сине тәрбияли алмыйсың. Бөтенләй берне рөхсәт итсәң, ул эшләгән саен башыннан сыпырып торсаң, сине тәрбияли алмыйсың. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, дөнья шулай үзгәрә. Яхшылыкка өндәү белән, начарлыктан тыю белән. Әгәр дә син моны эшләмисең икән, зарланма, нишләп дөнья начар дип. Син шушы начарлыкка юл куючы үзең. Шуңа начарлыкка бер истәлеп баручы үзең булып саналасың. Иншаллах, рус телендә сөйләп китик, мөхтәрәм кардәшләр. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о призыве к добру, к хорошему и о том, что надо запрещать делать плохое. Естественно, чтобы поднять эту тему, причин очень много. Наше общее негодование людей, то, что плохого вокруг много, а хорошего мало. Причем с каждым годом становится этого всего все больше и больше. Даже в мировом масштабе, да, вы сами видите, когда напрямую уже спрашивают у людей, у политиков, у журналистов, например, то, что происходит в Палестине, это хорошо или плохо? Когда напрямую лично спрашивают, они затрудняются ответить. Когда у американцев напрямую спросили, у пресс-секретаря спросили, там, спикеров там спросили, не считаете ли вы это геноцидом, преступлением со стороны Израиля? Что они сказали? Они не сказали «нет, не считаем». Потому что это и есть преступление. Это никак нельзя не признавать. Они что сказали? Я не судья. Они сказали, я не судья. Когда у Макрона спросили, то, что делает Израиль, это преступление или нет? Что он сказал? Я не судья. Потому что, когда спрашиваешь лично, конкретно, все отлично понимают, что это преступление, что это убийство, что это плохо. Но почему это не останавливается? Потому что они не могут призывать к добру и останавливать зло. Они предпочитают либо промолчать, либо в общей массе поддержать. Поэтому мир жесток, меняется, и плохие люди чувствуют себя хорошо, потому что их никто не останавливает, никто им замечаний не делает. Вы знаете историю иудеев, евреев.
которые жили около моря, и которым можно было ловить 6 дней в неделю рыбу из моря, кроме одного дня – субботы. А как назло, рыба подплывала ближе к берегу именно в субботу. Но это же сам улов идет, а ты не можешь ловить. Это же глупо. Что они придумали? Они ставили сети в пятницу вечером и убирали сети в воскресенье утром. Фактически они субботу не ловили, в море не выходили. То есть они решили обмануть Аллаха, обхитрить Аллаха, субханаху ва тааля. Если бы был там обвинитель, прокурор от Аллаха, они бы сказали: где ваши доказательства, что мы ловим субботу? Правильно? Адвокаты, поэтому из евреев получаются хорошие адвокаты. Они бы сказали: где ваши доказательства? Но Аллах Тааля, Он обходит все эти инстанции и сразу выносит обвинительный приговор, и судит, и сразу же выносится все решение, и это решение уже входит в законную силу. И этот народ был превращен в обезьян и в свиней. Вот этот народ, который ловил в субботу, потому что они решили обмануть Аллаха. Из-за этого они превратились в таких низких животных. Аллах Тааля превратил их в свиней. Они превратились в низких животных. Почему? Раз вы считаете, что Аллах Тааля глупый, не понимает, что вы делаете, тогда вот так. Но не всю группу. Осталась одна группа, которая спаслась. Какая группа? Которая говорила другим, что нельзя ловить рыбу в субботу, остановитесь. Они сказали, те не останавливались, спорили с ними, сказали: мы с вами будем воевать, если вы не прекратите нам делать замечания. Потом те сказали: мы уходим от вас, потому что вы преступники. И отделились от них. И Аллах Тааля спас эту группу. Но погубил остальных. Среди остальных были те, которые промолчали. Сами не ловили в субботу, но другим замечаний не делали. И Аллах Тааля наказал их вместе с кем? Вместе с преступниками. Почему? Потому что молчание – это и есть преступление. Есть такой афоризм. Большинство преступлений в мире делается с молчаливого согласия безразличных. Потому что когда ты ничего не говоришь, молчишь и игнорируешь эту проблему, так скажем, да, значит, ты тоже преступник. Как вот в арабском мире сейчас происходит. Рядом война, взрывы, убийства, тут Хэллоуин, тут какой-то концерт, туда-сюда и так далее. Как будто нет этой проблемы. Вот в Саудовской Аравии, рядом с Каабатулла, задержали 2 имамов. Из Турции одного из Алжира. Почему? Потому что они молились за Палестину. Они делали дуа за Палестину. Их за это задержали. То есть об этом нельзя говорить, это надо молчать. Вроде ты не участвуешь, но ты молчишь. И получаешь за это наказание. Это Коран, дорогие друзья. Я сам это не придумываю, такие вещи. Поэтому, когда ты не призываешь к добру, и ты не отвращаешь от зла, от плохого, ты соучастник. И такой же соучастник. Вы знаете хадис, где Аллах Тааля отправляет ангелов, чтобы погубить селение одно, где жили преступники. Ангелы обратно возвращаются и говорят: о Аллах, там есть человек хороший, верующий. Мы не можем его тоже погубить вместе с остальными. Но этот человек не призывал остальных. Он просто сам был хорошим, а других не призывал ни к хорошему, не отвращал от плохого. Тогда Аллах Тааля сказал: начинайте с него. Начинайте с него. Вот именно. Поэтому, дорогие друзья, основа нашей религии – это призывать к добру, отвращать от плохого. Это то, для чего был отправлен ислам. Чтобы поменять людей. Чтобы люди поменяли свою жизнь, чтобы
люди стали людьми, не вредили ни себе, ни другим. Поэтому Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Фалауля кана мин аль-куруни мин кабликум улю бакияти янхауна ан аль-фасад фил ард». И если бы, говорит, был из них, то есть из народа, который жил до этого, да, был из них хотя бы какая-то часть, которая отвращала бы от плохого, то есть запрещала делать плохое. Вот этот народ, он как раз и спасется. Также Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Я айюхаллазина аману куну каввамина бил кисти, шухадаа лиллахи, валяу аля анфусикум, ауил валидайни, валь акрабин». Аллах Та'аля говорит: «О те, которые уверовали, будьте справедливы, держитесь прямоты, справедливости, даже если, говорит, это придется навредить самому себе, либо родителям, либо родственникам». То есть даже в делах, когда ты можешь себе навредить, ты должен быть справедливым и прямым. Даже себя нельзя. Вот в этом случае законы государства более мягкие. Почему? Потому что там говорится: ты можешь не свидетельствовать против себя или родственников. Это разрешается. А шариат говорит: нет, говорит, свидетельствуй, даже если это родственник твой, даже если родители, Павлик Морозов, да? Даже если это ты сам. Даже если приходится свидетельствовать против себя самого. Почему? Иначе справедливость не наладишь, не восторжествует. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам так делал, когда он войско построил. У одного из подвижников, сахабов, торчал живот из войска. Из ряда. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стрелой ударил его в живот, чтобы он подтянул, когда он выравнивал. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, обращаясь к народу: если, говорит, я кого-то из вас обидел, вы можете, говорит, мне отомстить. Сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: отомстите, говорит, мне, не держите обиду. Я не хочу, чтобы в судный день с меня это спросили. Этот человек, которого ударили в живот стрелой, говорит: у меня, говорит, к тебе есть обида. Он говорит: что случилось? Ты, говорит, меня стрелой ударил, и мне, говорит, больно было. И я, говорит, обиделся, говорит, на тебя. Хочу отомстить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял свою рубашку, сказал: мсти, бей, ударь меня. Этот человек пришел и поцеловал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, живот. И сказал: о Расуль Аллах, я, говорит, на тебя не обиделся. Зла не держу. Но я хотел, чтобы мое тело прикоснулось к твоему телу. И чтобы это действие было последним в этой жизни, если мне суждено умереть. Он хотел просто поцеловать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это он в хитрость пошел. И в этом сражении этот человек пал шахидом. Он умер. Это было его последнее действие, которое сделал на этой земле. То есть сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал к справедливости, даже если это касалось его самого. Хотя кто мог на него обидеться? Кто мог зла держать на него там и так далее? Вот, я знаю, да. Это специально. Не переживайте. Поэтому, таким образом, дорогие друзья, даже если тебя самого касается, нужно придерживаться справедливости. Чтобы делать замечания, когда творится плохое, есть 3 условия. Первое. Этот грех, он должен быть достоин порицания. То есть это должно быть что-то такое плохое, за что нужно порицать. Общество, шариат, то есть порицает это действие. Поэтому за любую какую-то вещь не надо ходить, тыкать человека. Вот есть такие люди, которым никогда не угодишь. Больные люди, которые всегда замечания делают. Это их не касается. Есть такие больные люди, которым никак не угодишь. Вот он пришел, сел, он уже сел для того, чтобы сделать замечание. Тут не важно. Ты пришел с тюбетейкой мечать. Ага, тюбетейку неправильную одел. Малазийскую, не татарскую. Пришел без тюбетейки, ходишь без тюбетейки. Урус шикалли. Все. То есть
ему не важно, что ты сделаешь. Ты смирись просто, что он обязательно сделает тебе замечание. Смирись просто. Это такой человек. Но поэтому должно быть именно грех, который достоин порицания. Он все шариат это порицает, люди это порицают, то есть это плохой поступок, вредный поступок и так далее. Это первое такое должно быть, то есть именно открытость, то есть этого греха. То есть уже то, что этот грех ясно. Второе, этот грех должен делаться открыто. Если, например, человек в обществе ведет себя нормально, а пьянствует дома. Дома он закрывается на все двери, окна, шторы закрывают, и с пятницы по воскресенье его нет. Он даже не кушает. Я знал таких людей даже, которые даже не кушают, просто пьют. Просто пьют. Потом в воскресенье все нормально, все. В понедельник на работу пошли. Привели себя в порядок. Ты не можешь подойти к нему на улице и сказать: ты алкаш. Ты его не видел. И следить за этим человеком ты тоже не имеешь права. Не надо следить. Хотя ты подозреваешь, есть какие-то там слухи, предпосылки, может быть, какие-то, да? Но нельзя, потому что этот грех не открытый. Ты не можешь просто так прийти обвинять. Но если именно ты видел, тогда ты к нему и идешь. Неприлюдно, только ты с ним разговариваешь, ты к нему и идешь. Ты ему делаешь замечание. Если не видно, значит замечание, да? А если сам сказал, то обязательно надо сделать замечание. Потому что если человек сам о своем грехе говорит, это уже он два греха делает. Первое, что он сделал грех, второе, что он об этом рассказал. Это уже два греха он делает. Поэтому обязательно надо такому человеку сделать назидание. И третье, то, что ты порицаешь, оно не должно быть двояким. То есть, например, в какой-то момент вот какие-то вещи в одном масхабе можно, в другом масхабе нельзя. И нельзя поэтому прийти порицать человека, если есть расхождение в этом вопросе. Если есть расхождение, порицать нельзя. Ну, сидишь ты, например, человека, который ест креветки. Ты к нему приходишь, и креветка харам, это харам, все. Абу Ханифа запрещает, по ханафитскому масхабу нельзя, например, да? Но в другом масхабе можно. В шафиитском, ханбалитском, маликитском можно. Поэтому нельзя прийти и начинать на него нападать. Сразу с улицы зашел, увидел, мимо кафе идешь, прямо через окно увидел, сразу же залетаешь, поймал явного преступника, так скажем, да? Это насильник, убийца, они стоят в стороне, это тот креветочник, да. И ты сразу же на него нападаешь. Поэтому есть такие вопросы, где разногласия есть. Можно это или нельзя это? Это, например, вот пупок, например, да? В некотором масхабе пупок входит в гаурат, а в некотором не входит в гаурат. Или колени, например, тоже. Сами колени. В некоторых масхабах он входит в гаурат, в некоторых не входит в гаурат. И ты сразу приходишь, нападаешь на этого человека, налетаешь. Ну, потому что ты сам не знал, что есть разногласия в этом вопросе, конечно же. Это, наверное, касается больше таких знающих людей. Поэтому, если есть разногласия, не надо нападать. Во-первых, ты и так не любит тех, кто делают замечания. А ты еще больше обостряешь ситуацию, так скажем. Поэтому вот эти вещи соблюдены должны быть 3 правила, чтобы сделать замечание. Если соблюдены 3 правила, нет разногласий, что это грех, что это делается открыто, да, и что это явный харам, тогда все. Ты не просто можешь, а обязан сделать замечание. Опять-таки есть 3 способа сделать замечание. Первое – это сказать языком, как увещевание. Второе – это остановить рукой, наказать этого человека. Третье – хотя бы противостоять сердцем, то есть быть недовольным. Языком должен сказать знающий человек, знающий этикет замечания, ученый, разбирающийся в этих вопросах. Но если это явный грех какой-то,
то любой человек может сделать замечание. Если рукой остановить надо, наказать человека, то это делается руками государства. То есть, например, на улице кого-то бьют, убивают, вы не можете подойти и убить этого человека. Вы должны позвонить в полицию. Иначе вы просто будете таким же преступником. Чем сейчас и пользуются преступники сами, да? Приходит, к вас ударит, вы его тоже бьете, он первым пишет на вас заявление, и вы преступник. И ты преступник. Поэтому наказать, отомстить – это прерогатива органов, которые уполномочены на это. Если ты это не можешь, тогда сердцем ты должен быть против. То есть ты не можешь это одобрять сердцем. Быть безразличным к этому, хотя бы сердцем. Это самый минимальный. Вот это, дорогие друзья, есть аль-амру биль-ма'руф ва ан-нахи аниль мункар. Пока вот мы в себе это не разовьем, не можем, не будем это делать, среди мусульман хотя бы, изменений не стоит ждать мусульманской умме. Сколько бы ты намазов не читал, сколько бы ты там садака не давал, изменений в лучшую сторону среди людей не будет. Поэтому, чтобы были изменения, нужно применять именно этот способ. Для этого к нам и пришел ислам. Альхамдулиллах. Ва акулу каули аули хада, ва астагфируллах ла-гафара ли ва лакум, ва лисаири джамаати аль-муслимин аль-хадирин аджмагин, иннаху хуа аль-гафуру рахим, ва аль-карим, ва самигу ад-дуа.